parkir kena satacana yuk bade di aya acara sahur pengantin. Satu permintaan satu permintaan dari keluarga ti panganten istri sareng panganten pameget. Panganten ieu bade pelepasan balon. Bade pelepasan heula balon manawi kanggo ti keluargi pengantin istri sareng pengantin pamegetna mangga pilih anu bade naping ieu napungkeun balona mangga hiji ewan pangantin sanggakeun balona ieu ka keluargina ti pengantin istri sareng pengantin pameget. Sekali lagi kepada yang membawa mobil berwarna merah atau oranye supaya dipindahkan dulu karena ini ada acara nyawer dulu dan ada pelepasan balon. Untuk yang bawa mobil Yaris atau berwarna merah atau oranye tolong dipindahkan dulu. Terima kasih. Saya kasih apa-apa dulu ya. Bapak, Ibu, sadayana naik-naik para kerabatna ieu ti teteh sareng panganten pameget istrina. Pameget istri sareng panganten pameget. Mangga. Bade di apa-apa wae panjenengan? Ya, siap. 1 2 3 ya, pelepasan. Alhamdulillah, mungkin sudah selesai acara pelepasan balonnya. Mangga kanggo pengantin diaturanan calik di nu kursi payungna iya kurang kawitan ya panas mata nu aku ya Allah puja puji muka segala biong lahir muka Gusti uratut jadi api pangjari dacan Lami-lami ah. Kiwari kanggo panganten awana nyetepang rambut. Algona kali tubanya Pak. Kali tubay kali tebing kali ya. Apa kupang nikah basket hasil lahir batin. Di papa hiburan mati krimasi laki sing antara